Kadusubize uyu muvandimwe wanyandikiye inbox arambwira ngo wazanyereka uburyo nashira ifoto kuri email yanjye. Bivuze ngo ubwo no gushira profile kuri Gmail nkuko iyi yanjye bimeze. Uraza kuri application ya email nkuko bisanzwe. Nurangiza uraza hano hejuru mu nguni ahangaha uri kubona hari akarogo gatangije izina ryawe uhakandeho. Nurangiza ukande hano uri kubona agakamera ahangaha. Barahita bakuzanira aka screen kameze uko nguko. Nurangiza ukande hano handitse upload from device. Barahita bakuzana muri gallery y'amafoto yawe uzuhitemo ifoto ushaka gushira kuri profile ya Gmail. Yereka mitemo iyi ngiyi urayikandaho. Tegereze gato urabona hano kiri kwi-uploadinga. Urabona ko ifoto yawe yagezemo icyo urakora uraza ubiringanyizemo neza uze uyishiremo neza uko nguko. Nimara kugeramo neza urakanda hano kuri next. Nurangiza ukande hano kuri save. Uko nguko iri kujyaho. Urabona ko ahangaha profile picture is uploaded. Uko nguko profile iba yageze kuri email yawe. Noneho reka dusubire inyuma turebe uburyo biba bigaragara. Urabona hano tugarutse muri Gmail hahandi hano hejuru mu kaguni hari inyuguti itangiza izina ryawe. Urabona ko hahise hajyaho ya foto twamaze gushira kuri profile ya email. I'm here for you.